Tukua mai kia piri, tukua mai kia tata, kia eke ki te pai poto e tau nei, e te iwi, e te whānau nau mai, hoki mai ki te hōtaka o Haka Yarns. Let's go. Ia. Hōtaka tuatahi wahanga tuarua I tēnei pōtaite e hikaka ana, ko te kaupapa kōrero matua, ko ngā whakataitai o tēnei mutunga wiki, a ko Tākitimu, te kahu o te amorangi. Aye. I was about to say Ngāti Kahungunu, but Cole. Sorry, no. It's Tākitimu waka. Formerly Ngāti Kahungunu, Aye. no, Tākitimu waka. Aye. Tākitimu We're talking te waka kahu. now. Yes. Much like yes. Mātātua, Yeah. Tāroa. Yeah, engari anō te kāhui maunga, ko te kāhui maunga tonu. But, you know, kahui, we're talking regions now. Yeah. Yeah. E panoni Hononga. ana, eh? E panonianga. E Aotea first and then move to kahui maunga, nō reira etahi kei te Yeah. haere. Yeah. Because kahui maunga encompasses kura haupo, e rātu rohe. Yeah. Kei ngā fringes o Aotea. Yeah. Ka pai, nō reira ngā meka, ko Tākitimu te kahu o te amorangi, ka tū ki Russell Park ki Waipukura I tēnei mutunga wiki, yeah. So hatarei te kauma whao pepuere, te rā o te aroha. Yes, Valentine's. Paua te Hatarei, aroha. Paua te aroha. Te rā o te aroha, Aye, Valentine's Day. Valentine's, That's a good one. yeah. I like it. Paua te aroha. Nō reira, yeah, Paua te aroha ngā tika hungunu mihi ana kia koutou. true. Well, Yes. I'm thinking of a very different paua, hoi anō. Ana, koenei ngā whakataitai ārohe tuatahi o te tau. Ko tīmata. Kua tīmata. Koha entry, tino Waimarie. Right? Oh, Yeah, I te mea me utu. Yeah, sure. Yeah. Kia tai mai ki te rā o te arawa. So, yeah. Engari, ko tai ātinana korua ki te tai o ngā whakataitai o ka hungunu. Kaore anō. E te mea, ko ngā Ai. whakataitai ārohe I tēnei wae o te arawa. Ai. Rei kaore whaiwa. Kua taia hau ki te nuinga o ngā whakataitai ārohe ka tū I muri mai I wamatau. Ai, hare, te mea kua rahi ngā aku haringa ki etahi atu rohi. Tai rāwhiti, tainui pia, mātātua me tāmaki. Kua taia hau ki Mātātua. Kua taia hau ki... Ai, tāmaki, taitokera, obviously. Tainui te rā pia? Kaore nō. Waitaha? Māua ko kahurangi ngā kaiwhakawā I tērā tau. Miharo tērā. Tētai o ngā mea. Now, I'll get this out of the way, ne? Tākitimu. Miharo tēnei regionals. I miharo hoki rātau I tērā tūtau. Erangi, I feel like they fell victims to the quality of the broadcast. I ahua karu, you know, pixely e tai te oro, kaori pai. No reira, e aroha nau, e tūmanako nui ana, ka miharo te broadcast I tēnei tau. Wow, ko te akoranga, kaua e whakatū I tō whakataitai I te rā kātū tā te arawa, Ai, tā mātātua. o, ko ako rātau, Tā ko ako tāmaki. rātau. Hunuku ki tētahi wikene wātea. No reira, ko tā korua e mea ana, he āhua tier level Ko, ki te taha ki ngā mea pāpaho. It's pure numbers, ne? Well, no, actually, yeah. Ai. Oh, I ne? te, yeah. Yeah, ai, so ai. like he... I te mea, you know, hara I te mea, he pūtea mutunga kore, tā whakaata Māori, no reira me whakaaro rātai. Okay, ka tuku ngā rau e mi pai ki te rohe e kaha mātaki hia nei. That's what I'm saying, it's pure numbers. Yeah. Ki ngā iwi, okay, ka kaha mātaki hia tēnei rohe, no reira kia koutou, e rua ngā kamera. Kamatu e mahingi ana tō koutou broadcast atu I tāmaki. Me he mea ia rātou te pūtea kia tukua ngā rau e mi kounga ki ngā rohe katoa. Mō, kua pera, engari, kare pera. No reira, me he mea ka whanake ake ngā pūtea Te Matatini kua taia pia te hāpai te rei. Te mea, you know, is that unfair? Well, Yes and no. He wāhi pai tēnei ki te kōrero mo te pānga o te matatini ki roto I ngā whakataitai ārohe pia. Kei no hoku tau ka whakaaro ko te matatini kei te whakahaere ngā mea katoa. Kau! Kei ngā regionals, te mana ki te whakatau I te rā, I te wāhi, te wahi, te wā, Ngā kaiwhakawā. ngā kaiwhakawā. and that's it. Atu I tērā, te matatini coming over the top. Kei te he tērā. Well, No, ko no, te tā ki te pāpāho. Sorry, kei- our crew cam is saying kei te he tērā. How to take a kei te he tērā, Well, babe? yeah, slight exaggeration. Yes, slight exaggeration. Yep.
No, he tika tau. Kei pōhe he ngā iwi, kei te matatini te mana ki te whakahaere ngā ārohe. Engari, ko te hihia kia hoki tēnei mea te mana motu haki ki ngā iwi, mana motu haki ki te kāinga, koera te ki a te matatini. Nā reira ko ngā tarahiti o Yes. i arohe ka whakahaere i te regionals. Ko tā te matatini, he whakahaere i te broadcast, i ngā huatanga katoa i runga i te atamira, photography, visual, So everything we care about, IP, he tiaki i tērā. Yeah, ana I kōrero Me tia ngā e ture. koe... me ngā ture. Yeah. And really, ngā rohe e ngana ana kia Well- whakatauri te i a rātou anō ki ngā ture a Kia ora. te matatini Kei te ni. tika tērā, kei ngā rohe, te mana o ngā ture anō hoki, pēnei a te arawa, ka whakahaere he e mātou te tahi wahanga whai kōrero, that's a te arawa rule, but me ngana ngā rohe ki te whakahanga ki ngā Because- panonitanga hoki a te matatini. Because as we know in all competitive sports, you want to try and be the best at the top level. So you want to practice me ahuarite o ture ki te top level. E pai au tō ata whakamātautau I era ture. Really? Well, yes, yeah. Hoi anō. We're not quite there on the real front, te arawa. Oh, no. Yeah, getting there. Engari, ko te atu o ngā mahi a te matatini ne. Hey, but kei well, ko no, rātou- you're wrong. Ngāti rangi wewe won, me tō te reo last year. No, matatini. Yeah, but in terms of judging reo at te You know how I arawa know? and Well, sorry, Kiriama, what would you prefer? Yeah. How should we be better? Yes. we should be better by judging reo atuhi as well as reo awaha. But we'll get there. Coming back to Te Matatini judging, Te Matatini's involvement in the And the regionals. regions, ko rātou hoki kei te kaute I ngā kaihaka o ia kapa? Is that an independent thing? He, oh, Ngā scrutineers a ngā rohe pia? Mā ngā Or is rohe that- era? Mā ngā rohe tērā. Would make sense. tamihana. Ki taku mōhio kei ngā rohe, ne tamihana? Yeah. Kei ngā rohe tērā. Kei te taki ngā rohe I ngā kai whakawā, timekeepers, scrutineers. Kāre So o te mōhio. the rohe get to put on a whakataitai, decide everything, and pretty much everything that is possibly moaned about, the rohe have to wear. Yeah, Well, ko tāku, yeah. Like the broadcast. The quality of the The broadcast. quality of the broadcast is matatini, but everything else there we can moan about, and we'll see you at the pub and go. yeah. I kōrero tia e koe te mana kahu, sorry, kia ora e kahu. Ai. I kōrero hia e koe te mana, kia hoki te mana ki ngā iwi. Engari kaori I te tino pērā nei, me he mea ka whakaarotia ngā whakaahua, ngā waiata, ngā kiriata. He aha o whakaaro ki tērā? Yeah, kia ora. Kei reira te pohehe, I pohehe hoki au I tērā, ka kōrero hangai atu a hau ki ngā kaitiaki o tērā, ko te Matatini Enterprises. Hei tā rātou, he tiaki, ne? It's about protecting the kapa because we run into issues around intellectual property, around rights, around how we use waiata and clearances and those sorts of things because we're broadcasting. And I think that's why we were trying to move I te ngana kia waihanga I ngā waiata Ai. original. E kite anau I te māramatanga o tērā mo te taha ki te broadcast, ne? Now, and also certain areas of the socials as well. But how te take kei te aukati tātou I tā tētahi bloody nanny or, haere hau ki te whakataitai, pirangi au te whakahua I a koe e whai kōrero ana. Yeah. It's a bloody story, you know? Hā te he o tērā. I'm not buying it really. Because did all of those parents sign off allowing their child to be this million view reel? Yeah, exactly, yeah. And stills? Come on. Stills. Yeah. That's not Of IP. my face? Yeah, pono. Stills. Hey, come on. Come on. No. So I don't buy it. I don't think it's about protecting. I think it's Yeah. about protecting the rights and interests of Controlling. Te Yeah. Matatini. It's about having exclusivity. Yeah. Yeah, ana Yeah, ka kōrero that's hia, anei a whakaata Māori, anei ngā kai whakāhua, engari he rereke, te mea kaore rātou I te titiro mai ki au, o te roanga o te hōtaka, engari ko aku whanaunga. Yeah. Ai. Why should a kapa have to get clearance to make their own reels to put on their own page With their at own the creative regionals, with their own material. people? Yeah. If you want to give the mana back to the people, now there's bullshit.
Yeah. Anyway, So, e te whānau, rohe, let's try and do whatever we want. this ain't about Matatini, this is about Ngāti Kahungunu. Ai, ana e tika ana. Ai, no. Ngāti kahungunu, no reira, hei tēnei matunga wiki tū ai te whakataitai, kua mohi o tātou ki tērā. Te kaumātoru ngā kapa ka tū i tēnei matunga wiki. Ka E pai, rima. ka pai e te whānau? Yes, te kaumātoru. So e rima ngā kapa whakataitai, ana e whā ngā kapa ka whai wahi atu ki te matatini. Ka pai Nā te Ngāti rātou. Kahungunu. Ka pai. Ai. Kei te rā weke hia e rātou ngā ture. Kei te mōhio rātou me pēr te tākaro I te tākaro. Yep. Good on them. Before I get into my mooning, me korero pai tātou. Ai. Korero hia no reira, hei te warukaraka tīmata I rātou. Ai, hei te waru karaka tū ai te kapa tuatahi, tamate ariki nui taikura, kapa tuarua te whānau o waipatu, kapa tuatoru kahungunu pakeke, kapa tuawha te tai whenua o here taunga, kapa tuarima te kapahaka o Ngāti Rangi Nui pakeke, tua ono te paipai o kahukura nui, tua whitu te pakipakitanga o hine te moa, tua waru te kupenga hauora o ahuriri, ana ka mutu ngā kapa ngāhau ki te kapa o Waipatu Māori Club. Huri tau whitu te kaumāwaru I tēnei tau. Ko aku whanau ngā tomo ana wera. Ai, tino a tāhua. O e hika ka nā te whakarongo ki wā rātou waiata. Ai. Nā, ko ngā uri wera o Prare. Yeah, ai. O te ariki tuhi, kai So tuhura. kore ka kite I te solo kāhiwi. Kore. Man. Ko ngā kapa whakataitai, hei te haurua mai te tahi, ka tīmata ki a matangirau, ka rua ko te kapahaka o kahungunu, ka toru te rangiura o Wairarapa, tuawha tamate ariki nui, ana ka mutu te rā ki te kapahaka o Ngāti Rangi Nui. Pai. Actually, ahua pai tonu I rā kapa e rima. Ai, e whakai anau. Hoi no tāku, Kei te kitea te tamotanga o te rerenga kōtuku. Ai. te ka... Ko rātou te big dog o tēnei rohe mo te wāroa. I o rātou anō tau, ko rātou te taumata. E waru Yeah. whakataitai karapipiti I wini I a rātou. Mōhio koe ne, ngā kapa matua I pēra hoki te kotahitanga I roto I a Waitaha. E hea ngā breakaway teams ka ahu mai. Pēnei a Ngāti Rangi Wīwiri actually, e hea kēnei ngā breakaway teams ka ahu mai I tērā kapa, ne? Pēnei a rerenga kōtuku, really. Matangirau, yep. Matangirau, you got to say that wetahi o rerenga kōtuku kei roto pēr I a Ngāti Rangi Nui, a Wairarapa, you know, so miharo. Yeah. Ai. Kei te rongo ahau I te toa muamu mo te taha ki ngā kapa. E rima ngā competitive teams. E whākai. E whā. We could really, if one of these kapa aren't careful, we could see like, I don't know, I'm spitballing here, Waipatu Māori Club nei Te Matatini. Yeah. You know? Engari, kaore tātou E mohi o mehe What a mea. great birthday present that would be. You know? And I'm not saying that would happen. But tērā pēr, ka pai te wai te tira. E hara I ngā Tākitimu te he. Oh, no, poro. Ngā- But you know ngā what I'm ture. saying is, let's spitball this, ne? I wouldn't have a clue if he is standing, but let's say they got a great white whakaeke. Let's say Ngahiwi leads the haka, and they get a few hundreds. Yeah. Hey? And guess what? It's going to be tika tonu. Yeah, something like that. And they whakawate, they roll out the nanny, and she does an awesome solo. They get a couple of 99s. That's all it takes, mate. I runga o ngā puta. All of that, bro. You know how they're going to miss out? They would have got their scripts in late. No, they could still make it 'cause it's only 2 points now. Oh, Hui no o whakaro. Yeah, no, e hika ka nā koe ki te... Kia ora. I whakawātea mai. Kei te ko ani Back to the host of the show. Ani pātini te safety. Te kapahaka o kahungunu, e haere atu a haka feels Ai. ki reira. Ana I ki te mātou, you know, wai rongo I ngā waiata, I ki te etahi o ngā items. E pakari Rawe, rātou. Pakari. Me? Yeah. Tāku, te tiro au, I mātaki au I a rātou I tērā atu regionals me te Matatini, kei te whakapakari rātou. Well, And Yeah. it reminds me of te kura, kaupapa o Kaumunu. Yeah. E miharo hoki rātou. Ah, koroa. Ana kei te whakataitai naka whitini. Ai. He miharo rātou.
E hika kā nāu ki te kite i a tamatea arikinui. Well, yeah, tākuta. Tākuta. Kore, Me kore. on a first cousins katoa. Yeah. They look like a team. You know, ka tahi anō rātou ka heke mai i ngā fishing boats. Yeah. Snappers in hand. Yeah. And boom! Yeah. Me o rātou kuia. Kina. Me o rātou paunamu. Ngā kina. Ngā kina. Yeah. Ngā kotiate. Yeah, all of that. So I'm looking forward to seeing them. Yeah, hard. Yeah. Ana, rawe te tiro haere ki ngā paipā Pāho a ngā kapa. Ai. Te mei ki te au ia tai whakahua Ngāti Kahungunu. Mean eyes. Yeah, parawe ngā pūkana, tēnā. True. Tētahi mea miharo a Ngāti Kaunganu ki te au nā haka life pia I share. Mean offstage gears. The old ngā kākahurere kē. What do we reckon about Ngāti Ranginui? Ko tō whānau tērā? Ai, ki te au I whakaharatau rātou ki te mautere o matakana I te mutunga wiki. Yeah, ane, a tāua. Not what I whakaharatau tahi rātou me matakana? Kāore au I tino ki te I tērā, engari matapai ane, mohio au I noho tahi rātou. He mautiri iti tērā. Ai. Me pehe kore ai. I ki te rātou. E ruanga mara. Ai. E toru. Ko tahi te tiriti. I don't know. Engari, ko ngā matapai ni, kaore pēr rere ke ake. Ko te pakanga mo te tūranga tua whāpea, kuira te pakanga nui. Sorry, me hoki muri ki a Ngāti Ranginui. What a great strategy tērā. Haere, ki te prakatihi me matakana. Oh. Nā pono, haere ki te prakatihi... Karo kino koe. No. Haere ki te prakatihi me matakana. No te, he whanaunga tahi, tatarāua, regionals e āhua pātata ana, nō reira kei te taumata ori te pēr āhua a bracket cycle nei rātou. Whakātu. I'm actually going to call it, bro. I reckon Ranginui for the win. Well, I te āhua, because Ko ki ngā te... huatanga I pā ki te maunga, Ai, I ngā wiki ko tahake nei. Kaore kore kai te rongo rātou I tērā wairua. Au hoi anō, he rahi ngā huatanga. Ko pā ki ngā kapa nei, pā tētahi mate ki te kapahaka o te rangiura o Wairarapa I ngā wiki, I te rātu wiki. Nō reira, e tino rika ana, te ngākau ki tēnei rohe ka wāhi I tēnei kaupeka. do you want to go for your picks now? Kone? You want to do our picks? Yeah, I reckon. And then we'll talk about the judges. Okay. And then Okay. we'll bag them. Yeah. Okay, ka te mata ki au. Nama rima. We'll go. No, wha. Wha. Oh, number E wha. wha. Yeah. Yep, so in fourth place, ko te whakapai ia. I'm going to go Tamate Arikinui. Fourth? Yeah. Ooh, okay. Tuatoru? No? Okay. I'm going to say Matangiro. Yep. Yeah, tamate arikinui. All right. Yep. Third, I'm going to say Kauhungunu. Third, I'm going to say Ranginui. Kei te ahua pērā te whakaaro te pīnati. Ingari anō te manoa. Tuatoru. Come on, Annie. Kahungunu. Kahungunu. Ai. Tuatoru. Kau. Tuatoru. Tuatoru. Ranginui. Come on. Okay. Yeah, Kara koe pira I te koro tō tuarua. whānau. So tuarua ki au nei ko I te mea I putake I au te kōrero. Tuarua ko te rangiura o Wairarapa. Tuarua ki au. He piki, koenei te piki whakatatai ki au. Tuatahi tuarua. Ki au, kei wānganui a kahungunu me Wairarapa. Pera hoki aku whakaaro. Engari ki aku nei whakaaro ka eke a Wairarapa. Ai, ki au, ko te style o Wairarapa, he miharo ake rātou ki au I ngā whakataitai ārohe. Ka mahi rātou I etahi mea, mena he iti ake te wāhi, kei te rongo koe I tērā mauri, ka kōrero rātou hāngai mō rātou anō take, I ngā whakataitai ārohe ka e māmā ke te rongo I tērā mauri. So he miharo rātou. Ai. Kahungunu,
ki tāku matapai me taku titiro ki a rātou me ngā tāngata kei roto rā, technical ake rātou, sharp ake rātou. Nō reira, he whakataitai tēnei, technique versus ihi. And ko wai ka wikitoria aua. Yeah, that's right, that's right. E whakapai ana ahau ka pātoto a rangiura ki te matangirua a te rātou. No. Yep. Tata rātou. Kei te Well- piki taumata. Me he mea ka haere tonu tērā trajectory, tērā huapai. Hoi anō, e puta ki i ahau te kōrero ka wani a ranginui. Kei te pirangi hoki au ki a rere ki taku whakataunga ki tā kōrua. Okay. Me taku whakapono, he nui te pito mata kei reira. Kei reira. O whakaro, ani pātene, Yeah, ko wai ka wikitoria, ko rangiura. Rangiura. He hai. Kei taku hoa te tai o ngā kaihaka ki te kapa. Ai, Yeah, loyalty ki aia. Ko wai Kare tō hoa. koe loyalty ki o whananga o rangi. Ai. Ki tō Well, taha. no ngai te rangi au. No ngā te rangi o ki rata. Nā. So, ko taku iwi. Ko wai tō hoa. Kana kope mihi ana ki a koe kia kaha te tui tēnei mutunga wiki. Ai, ki au, mō tētahi tangata whaka kōpani i te iwi ki tētahi momo mauri, kaore he paenga i a te kurou. Ne? Tai ia te tuku i etahi mea, e mena kei reira koe i tērā miniti, i tērā haura, ka rongo koe, wow! Yep. Tēnei tangata, ne? So, hei ngā regionals, tai i a tērā. I rangi e whakaro ana o taku titiro ki ngā tāngata kei roto i a Ngāti Kahungunu, kei a rātou pia ngā pūkenga. Ai. Waiata, reo waiata, ngā tunes a te tūreira, Wheako ki ngā kapake. wheako. Hei, me kōrero. Ngā pūkenga poi a te aro, ne? Tūhaurangi. So, kei reira te tautohu e tohu ki au. Yeah. Ihi skills. Kei te titiro hoki ki ngā kai whakawā. Ai, me kōrero ki mō ngā kai whakawa. He awenga nui hoki tērā. Ai. Hoi anō, i mua i te kokenga ki ngā kai whakawā, he tau pōti hoki tēnei, nō reira, e whakapai ana hau ka tino puāwai Ai. pia tā mai. Ka nā te kōrero toka, hia tēnei. Ai. Te korau. Ai. Kore kore. Whakaeke, hōhua mohi, General Wihongi, Tia Hui a Rōpūtini, me Yolande Tipuna, no tauranga. Okay. Hapi, kare kau he whakaharatau i tēnei mitunga wiki. Ai, he pai. Hei, tēnei wikine kei te whakaharatau a tūhaurangi I te haka. Ka pai Mō mō te te paka ke winiata, Leon Blake, Iri Hui a Ham, rātou ko Anipiki Tuari. Taihua. Me hoki ki te whakaeke. You would think, ne, me ene kai whakawā, you would think that I'm looking at te anara, I'm looking at hōhua, you would think someone like Rangiura would have the upper hand. No? Potential. Engari, ko te momo i a hōhua mā, kei te... Kai waiata hoki ia. Kanohi o miro hoki. Tika tau. Tia hui in there. So a singing entrance. Yeah. Mō tia, Pakake, Leon, Iri hui a Anipiki. Pai? Me rongo ngā kupu. Ai. Yeah. Ana, i kite ana poi Tia Hui a, yeah. Tia Blake, Te Ngāwari, See? Cherie. See? Cherie, he mōhio ia ki ngā mahi poi. Yeah. Kahungunu, it's theirs to lose. Potential, yep. Āringa. Charlie Rahiri. Oh. Ooh, okay. See, this is... Yeah. Kia ora, Charlie. Kia ora, Charlie. Okay. Aro na Maui, Anipiki Tuari, Leanne Kerehoma. So ko te waiata rekara wātu. Ai. Te waiata rekara wātu ka eke. Ai. See? Kahungunu? Yeah. Haka, yeah, Uncle Hōhua, Kawariki, Te Anara, Tūhoi, Huata. I think in this regard, it's Rangiura's to lose. Oh, who knows? Yeah, he rawe tēnei. I'm just... Pai tēnei pai whakawā, sure. E whakawātea, Tūhoi, Huata, Aroha Maui, Tia Blake, Yolande Tipuna. Whoa, back to back tūhoi. This Yeah. Yeah. Ka pai. Koe rau te tei mea,
No, e maharana i te wā, i te whakawā mātou i Waitaha, i te whakawā ahau i te kaitātaki me te whakawātea pe, or something. And i te, e uau i te mei, te tuhi tonu hau i te kaitātaki, and then i te, you mate au te titiro, and he uau tira, so tika tau back to back. Engari, and ko ngā kai whakawā tautohito nei kei te mōhio rātou. he rangi, back to back, bro. Yeah, back to back. And coming to he aggregates e nei. Yeah. Ana kei te tuhi tonu ngā kai whakawā ki te pene, kei te patopato rā nei. Aua, kore kei te patopato. Kore. Ka roha mena kei te tuhi. Te reo. Te reo. Paka ke winiata, Leon Blake, irihui a Ham, me Leon Kirehoma. Yeah, te ngāwari ka ki te tōna ingoa ki te rārangi, kei te pēhea ia. Oh, pai. Takahi ia i te ara o te haura, kaore kore i ki te koutou ia. E heke ana te ngako. Ai, kei runga ia i ngā whakatairanga, whakata Māori. Ai, he rawe o he atāhua. Te ngā mea o Māori Plus ne. I reckon, mena kei te pirangi tātou ki te tō mai tētahi tangata wahine tāne e mōhio ana ki te gos mō ngā kapa katoa. Boom! Ko tō tuahi. Ko Ai, tā me ia kotahi ki ngā, ki aia. ko tā ia ki ngā prakatahi bloody maha. Ai. Tētahi kapa o ahikaroa i Waitaha. Tai ia ki, obviously, koutou. Me te puku. Kare anō kia tai ki te puku. Ne? Kua pōhiritia? Ua. I'm sure you get, well, okay, whatever. Anō reira ka atuia hei kai whakawā ki tēnei whakataitai me tērā, me te whakataitai o Kahui kahui maunga, mainga. Pai ki a ngā mahi whakawā? Aua. E titiro Mean anau ki brother. anei kai whakawā. Ki te anau, titiro anau ki anei kai whakawā. Me kounga ngā kapa. Oh, he You know, that's all. kounga tēnei pai whakawā, sure. Nā, well, tāku e ki nei, karekau he ruma mō te ehi but messy. Yeah. You know? Yeah. Kaore taia tira. Yeah. Right. Titiro anau ki anei kai whakawā nei, me kounga. Yeah. You know, you might get away with a bit of ihi, but still messy, i etahi atu rohe. Kaore, kaue me ene. Yeah. Ka kite au te ingoa ruakiri, ko ia te matatoki ki ngā whakataitai hua, ne? Ne? So, kai rangi o te reo, ruakiri wheho, whakaike poi, Kelly Henare, āringa o whakawātea tīpene tihima biru, mō te atea haka mau taitan. True. Ko wai tērā, tīpene tihima biru. No Ngāti Haka Patuhihi, kei awanui ārangi e mahi ana. Oh, okay. Te tangata tāroa? Tōna tāroaro, Pāho. Engari, titiro ana ki ngā non-eggs, guitar. Yeah, hi! Oh, yes, Guitar, ai. best guitar. Kei te whakawāngia. Aaron me Leon Blake. Yeah. No, Aaron. O arona ai. E rangi tuputahi mau ko te maurira. Yeah. Kia whakaaro me aha te tangata kia whakawhiwhia ia ki tēnei tohu, te kai rakuraku. What does he need to do? Well, Needs to be mean. yeah, tune your guitar. Yeah. Nō rea, kei te Engari- whakawā i tēnei, i te wairua rānei. Yeah, ko ngā mea katoa. Katoa. All of the above. Nice. My bro, Winnie at Morunga, no te puao. If there was a best guitarist, he should have won it. One guitar, me Oh, te raku yeah, I tana bro. tuara. And then in pumping. Maria me no kapa no te tahi. Yeah, Gee, Yeah. he should have won. Yeah. Hoi anō. Not that I'm a guitarist or anything. Yeah. But So yeah. just I rua mano rua te kau mā whā, I puta te ihu o Waira Rapa. Ai. Tua rua ko te rerenga kōtuku. Ai. Tuatoru ko te kapahaka o Kahungunu, tua whā ko Ranginui. Ai. So tamatea ariki nui and matangi rau Kāri kari. whaiwahi. Yeah. Alright, so yeah, I'd be interested to see pehea te āhua o matangirau I tēnei tau. Well, actually, kaore kore, kua kohia e rātau ngā kaihaka o te rerenga kōtuku, eh? Te rāpea, They te might be rāpea. mean. Ko taku whakapae kaore kore ka kitea te whakatōranga pūtanga Ai. o te whakataitai e te momo I a tākuta. I nā hoki he independent ia I tēnei wānanga, Yeah. kei te whaitonu I ngā huatanga tōranga pū. So,
Expect a bit of that. Yeah, ka hoki ngā mahara ki te whakataitai o te tau 2024 ana he kapa I u katoa ki ngā huatanga o Paritinia. Like, koera te kaupapa matua, koera hoki pēr te ingoa o te kapa. Nō reira. Kaore, ohorere. Koe no te ingoa o te wahine I tū mo te pāti Māori kei roto I te kākāriki ai nei? Ko Heather? Heather. Yep. Kore ka tū ia. And I wouldn't be surprised. Mēna I tū ia me tētahi maro. Mau puhoro I ai. And he wahine pakari, ne? Kahana tana pirangi kia ki te mai tana pakaritanga e rā mea katoa, you know, she's quite out there with some of her styles. So kore, you know, mēna ka kuhia ki roto I tētahi kapa. Fire. Go hard. Yeah, ka pai. Rawe nei wānanga. Rawe nei wānanga. Engari koe ke ki te wā. Yeah, ko tāku noiho he mihi atu ua. He kōrero anō I mua I te whakakapinga? E mihi ana kei ngā whānau ko koutou te rohe tuatahi, ne? Oi. E whakātua nei te taumata o tēnei mea te haka. I'm really looking forward to it. I'm going to be, well, kaori te mātaki matawāne, te mea tātou katoa kei te prakatihi. E rangi ka kaha taku mātaki-taki. Kamutu, you know, kia tātou ka whai muri mai, pai tēnei, ako, pēnei, ki te koe I hapa tēnei rohe, te rā kapa, whatever, me kau e pērā, ho mai ana I ngā kurahuna. Kare hea ki au ngā mahi ai rā tukapa. Whoa! Kau e mātaki ia rātou. I etahi atu kapa. Me aro koe ki tō ake kapa. Me aroa hau ki ngā kapa katoa. Ai. Engari nei, hika kāna. Yeah. Mean 5 groups to start the season on. Yeah. 5 groups, tukau mātoru ke? Competitive groups. Mihi ana ki tō whānau. E whakakiki nei ngā āputa. I know I etahi wā, kaua e pāma mai Ngāti Kaunguru, Tākitimu, kei te tākoro koutou I te kēmu, and e mihi ana ki a koutou. Yep. And e hara nā koutou tēnei he, really, mahi a te mahi. Koe nei te ngā ture, kapai, whaia. E ringi Matatini. Yeah, I mean, kei te hea te rautaki. Ai. Ne. Ai, ko te whakatupu I te whakataitai, ko te hao, ko te mahi moni rānei, ko te whakatairanga rānei I te puhitai ore o te kapaka. Hea te whainga. Ki o tātou whakaaro, mena ka titiro tātou ki a Tākitimu te rohe, ka heke te kounga o tēnei whakataitai mena I ki rātou e rua noiho ngā kapa ka whai wāhi ki te Matatini? Ko! Ka pai ake te kounga, ne? Ko ngā kapa ne ka whakaaro me mahi nui tātou. Kia ora. Engari, tērā pēr I runga anō I te u o te ratio, you know, kaori I panoni, tērā pēr ko te whainga kia, you know, maharawa ngā kapa. Ai, kaore. Koine tāku e kinei, kahungunu kei te whai I te tauira o te Matatini. Te Matatini I ona wā ko te rautaki kia whakatupu I tēnei kite o tātou. E rangi ai nei kua tupu. Ne? Well, kei te bulge I ngā taha. Ko te painga o tēnei rohi, ēnei kapa e whā, kei wainga, ne? Kei te puku o te whakataitai noho ana. Rai te hea rohi, e rima pia ngā kapa I eke. Ko te toko rima rā, Kei raro. Ai. Koe rā te matenui. Ai. Nō reire, e whakai anau me uta tētahi tapakitanga, tētahi quota. Because Ki kaore runga ki ngā rohe katoa. te quota nei, kaore tērā I te patu I te kounga o ngā kapa. Kei te hoeno tātou e ki nei, mena kei te whakahoki mai anō I te tapu o te Matatini. I te kounga o te Matatini. Yeah. Ko tāku, koe ki te au, he rereke ngā whakaaroa tēnā e ai ki te tangata me tana rōpū. Nō reira, kua kōrero au ki, me tana rohe, kua kōrero au ki taku hua kei te wakahuia, and he's like, yeah, competition. Engari, ka kōrero au ki aku whanaunga ki wāhi ke. Kua tuahau I ngā rohe katoa? Kua tuahau I etahi kapa ka toru tekau? Tō mātou kapa te tau tuatahi, I rua tekau mātahi mātou? Kua tuahau me roto I te tehi kapa kua tuarua? Kua tuatahi. Hoi anō,
I still think Yeah. me Pinnacle of kapa haka. Ai, Yeah. me whakakunga tātou. Ka pai. Tukua mai a koutou whakaaro ngā hunga tākupuhia ki tēnei YouTube, Ai. ki te Haka Community page rānei. Ai. Engari rawe nei kōrero e hikaka ana ki te kite i ngā hua, i ngā reka o te whakataitai kapa ka tuatahi o Tākitimu te kahu o te Amorangi. Kamutu, tēnei pātū nei, ka kōrero hia te pātū nei, a tōna wā. Kāre koutou pei te mōhio, hoi no, ka kitea tēnei. He āhuranga hou tērā I roto I Haka Yarns. Kia ora, kia ora, kia ora. Ka pai, ka pai. A kamutu, he anonymous judge tā tātou. Ai. He judge. Ai. Kaori ia e whāki tana ingoa. Tēnā koe, Leon. Beautiful. Haka Feels, watch it, Māori Plus, kapa haka o kahungunu. Ana kia kaha ki ngā kaihaka katoa katu I Ai. tēnei mutunga wiki. Hei te waru karaka tīmatai. Ai, waru karaka ki Waipukurau, te rao te aroha te kaumawhao pepuere. Yeah, kia kaha, kia maia, kia mana anui. Boo! Ngā mihi. NRL Fantasy, kapa haka. Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart, subscribe, and share. Haka Yarns. Toits.